Motor lho, sapa sing motori as? Takut temen. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini pagi ya Imron wis di assalamualaikum telu ora jawab. Berarti ra ono. Iki perlu tak gubrak. Woi, Kae ngarep sing ngotori sapa? buang ora ngerti, om Turwoto. Acor bocor saya emang golek rongsor ning tempat sampah. Tangi, kowe tuku sego, tar sinyong. Endi ra duite? Soalnya nyuruh mangan dari 3 hari yang lalu. Endi ra duite? Saya larus tepo, dikongkon jual duit. Ngono-ngono makan. Cepet-cepet mangkat. Orang mangkat lho. Wow, kelakuannya acor bocor. Kotor ya toh. Yang mulai tinggi gini. Tombo hati iku limo perkorone sing pertama ayo sing pertama apa? Acol di kotor-kotori kotor orang ngerti gini bersihane dengan susah payah dengan semangat giat supaya bersih di kotor-kotori ting piano akala jemari men. Chandra siapa ya kok sregep kok tumben biasanya rata koyo kono. Suara apa? Siapa kan dia? Ngombai? Walang gue kok nang kene. Wes ngerti nyapa kok. Kok kan jadi sregep nemen sih, Ndro? Ala lagi biasa. Ya aku nang tambah seneng karo kowe. Alhamdulillah. Ya Allah, tambah ganteng Ya anaknya. Allah, alhamdulillah. Terus kita tambah yuk. Tapi bohong, Walah, cewek itu semuanya sama-sama nyakitin. Main bersih, salam-salam juga, terutama salam-salam. Sembuhin, cangkem cepet, tapi nyongi ini nggak ada rokok. Lanjut, nah, mana? Ora ada duit, nggon tuku sego tok. Golek sampah bae iki warane sego. Kok ana bungkusan ki. Wah, cocok iki. Kok Chandra lah. Man. Bro,
Oke, boleh. Oke, boleh. Yo, Jangan kita ke. makasih ya. Ya, makasih ya. Makasih dulu mana? Ya, terima kasih ya. Ya. Alah, wong tua kawane senenge turu tok. Ah, mangan dulu ya. Sampai ning gua cepet. Ora iki apa jero sekrepe motor lebu-lebu ki jero otot. Wis tak resiki kesel-kesel. Ayo bro, sorry. Rame. Bablas. Belum rame, sorry ya. Motor lebu-lebu ketok-ketok e. Kalau mau. Rame belum bro. Lemu pe. Sopo? Kali gak sanggup. Kayaknya dibelah sego. Enak. Caca, Barang bro. ayo ki. Mana bro ki? Ono akeh iki. Oke bro, sorry. Ono loro pas. Masa? Ayo. Buka rokok. Yo. Jika saya pengarah. Kok sego kok sih? Sego ki. Buke, belum nih. Bukan mau kok. Ilal-ilul. Bilang, Yo. positif kae. Ora kayak tak perlu kok kowe lho. Ada di wong e. Minggir. Wah, lagi si kopon bro. Gandek emang bune. Kok cuman nacangku nggak aku tak buka. Bu Ani sini bedo. Ora, nggak aku parah man. Buat ber, palangnya nyomna. Lakukan sampah. Jam mending sampah, lawas ini sampah temenan. Besar, ada bukti bro. Bro, siapa bro? Man, Siapa bro? si nganu lho. Versi iki. Hebat calon gubernur BEM ki. Tetap apa nyok calon pertama. Sangare. Jos. Kabeh diresiki padahal Renner atau resik. Ngomongan atau wadus. Saya kira wong terus diresiki. Oke, mahasiswa sergep. Contohnya kok iki. Sondro lelono. Bin. Jangan lupa calon BEM. Suprep, Oka Family. Ini adalah sekre Oka Family ya.